ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ CMꯅ ꯐꯦꯃꯤꯅꯥ ꯃꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯔ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯣꯁꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ PS ꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ NSCN-IM ꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯤꯂꯣꯟꯁꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ꯫ Mami TV News Update meeting tabiriba pumnamakpu khurumjari. Hojik pau sandokna pisari. Chief Minister Nongthongbam Birena Femina Miss India gi organizer sing mahaki CM Secretary tangarang numidang unakre. Chief Minister N Birena Femina Miss India gi organizer sing unaba aduda state government na Femina Miss India ing lising ani kunhumdoi gi final asi yamna chawna amadi mai pakna state asina host oiduna sinbagi apamba sing phongdoki hairi. Haukiba Nomaizing Nimita Kangpokpi PS ki manung chanba Changaubung village da chingnaninga oiba mongda sina fangkiba AK Nonganbagi misiga mari lainana NSCN-IM gi deputy kilonser gi fampuba mioi ama Kangpokpi gi police team amana Senapati gi police team gi matenga loinana ngarang fare hairi Police na faraba mioi edu Moses Gonmei chahi nifunitoi Mahak Senapati district ki Bhako village da laiba bharagi yum amadagi fabani hairi Moses Gonmei ngarang police na faraba matung mahaki matakta under section 302 IPC ki makhada FIR ama register tawraba matung Chief Judicial Magistrate Kangpokpi da putoklaba matung mahaki matakta makhata na investigation tawnabagidamag numit 13 ni police custody da remand lawthakre hairi Source amagi matung ina mihat asida chenaba mioi amasu police tagi lotuna leiri hairi Laikhidraba AK Nonganbagi misiga mari lainana semkiba JAC na Kwakaithel da famkiba dharna amada JAC asigi convener Thonawjam Asalatana mihatpa putoktriba fauba asiba hakchang lawroi haina su phongdoraki amadi JAC asina state government ta pung kunmari gi manungda mihatpa putokpa ngamdrabadi naibak irang thorakani haina su phongdoraki panbayai ngarang nonganba misiga mari lainana semkiba JAC gi representative sing amadi imung manunggi mioi singna Chief Minister N Biren unaduna mihat asida January basing fabina ba taksin ki aduga Chief Minister na misi asiga mari lainana thamoisok na awaba phongdoktuna imung manunggi awaba dasu saruk yari hairi aduga mihat asida January ba mioi fana ba government na kanna hotnari aduga January ba mioi sing ain gi matung ina chapchana action lawkhatkani haina CM na makhata na phongdoki hairi Mayumdagi thabak suba chatkhraga nongmaina kaptuna hatoklamba asi khwaidagi nuaitaba amadi angakpa thodokni chenabasing fagatuna matik chaba chairak pibinaba honagani haina Andro Kendragi MLA TH Syam Kumarna Major Khulda leiba mahaki quarter da pangthokpa pawgi mifam amada phongdokre mahakna makhata na hai Imphal East District ki Andro Kendragi manung chanba itham Moirangpurel Fra makhongdagi kayen paibam ngamba ngakpigani kayen paibam nganba chahi kuntaruk asi nahan mayumdagi thabak suba chatkibani lengoi puba tatada labor oina thabak suraga imung puriba karigumba hiram amatada crime da chenadaba mioi asibu kanana karigidamak nomaina kaptuna hatlamnibano haibasi khwaidagi angakpa thodok ama oire nganba asi nahan numidang haikru makhongda lengoi thaba chatkhi habagi paudi lei thodok asigi matangda CM concerned PS ki official sing yauna punna famina duna athuba matamda chenaba mihat pasing fana bo hotnari license gun sing lokhatnaba ain sare manak nakpada lairiba CCTV footage sing thigatuna chenaba sing athuba matamda action logani loinana thodok asigi matangda mari makhong khangba yauragadi langla langjil thidokpada mateng pangbiyu haiki amaromda leikidraba nganbagi loinabi mobina phongdorpagi matung ina mahaki mapuroibana suraga makhoi amadi mahaki chahi mangarom tamak ngairibi machanupi kidamak hotnabani kanagumba amataga nungainadaba leikide maram asna mihat asigi matangda chapchaba langla langjil puthoktriba fawba asiba hakchang lawkhiroi mari leinaba authority amadi department na athuba matamda mihat pasing puthokpiu haiki
था असिगी तरा तरेट अमसुंग तरा निपांदा G20 समिट पांगथोकदौरिबा असिगा मरी लेनना मपालम की डेलीगेट सिंगना लाकदौरिबा सिटी कन्वेंशन सेंटर अमदी गोविंदजी टेम्पल की मनुंग अमसुंग मपाल की लंबी परिंगदा सिट सेंगबगी थबक चथखरे SP इम्फाल ईस्ट CO होम गार्ड लंफेल की मिटिंग मखादा होम गार्ड बटालियन अहुम इम्फाल ईस्ट न सिंदुना पांगथोकिबा सोशल सर्विस कैम्प अदुदा मणिपुर की होम गार्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वाई मंगी सेक्रेटरी KS इनाउबी अमदी बटालियन इंचार्ज ओइना थबक पुबा हौख्रबी वाई टेस मला रोइना लुचिंगदुना महाकी मखादा लेबा कमांडर सिंह अमदी होम गार्ड पर्सनल सिंह सर उयाखी केम असिगा मरी लेनना बटालियन इंचार्ज वाई टेस मला रोइना समिट असिगा मरी लेनना मणिपुर गवर्नमेंट लौरिबा थौदांग सिंह अंगम मतेंग पांगनबा सेम सारी हाइकी मणिपुर होम गार्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन MIGEWA की प्रेसिडेंट वाई मंगी सिंहना हाइकिबदा पांगथोकदौरिबा G20 समिट असिदा होम गार्ड पर्सनल सिंहना ngaksenbagi thawakta achauba thodang logani lakadoriba delegate singda lamdam asi ingtapna panba lamdam sanchi amasung development leire haibadu mayek singna aikoi khudimangna uthokpa changi lamdam asigi miyamgi hospitality fajahanba hotna minaduna lengakna lokhatlakpa matam matamgi thabak thoram singda mateng pangminasi haiki मणिपुर G20 की सरुक यानब पीबीरक असिदा मणिपुर सरकारना लौरिबा थौदांग असिदा अंगम मतेंग यारि मखै पांगजगनी मतुंगदसु दुम पांगे हाइना खरजे मणिपुर की सत्तम मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बीरेन पामीबा पांडम असिगी मखादा सुगुंबा खुदोंजाबा सि लाकपा मतमदा लॉ एंड ऑर्डर ngakpada natana मणिपुर की लेबो होम गार्ड पर्सनल सिंगना लेबा की सपोर्ट थोरांग डेवलपमेंट तौबदा हार्मोनी पोरपदा इकोनॉमी फानबदा इरंग खुदिमक्ता मतेंग पांगफम थोई हाइना खल्लगा अखोइना अंगम्ब खरा मणिपुर की असिगुंबनी हाइबसि खंगहोंब याननबो होनबदा अंगम्ब मतेंग खरा पांग असम की बारपेटा डिस्ट्रिक्ट की SP अमिताभ सिन्हा ने थादोरकपा पावमदा असम की बारपेटा डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलेबा सोरभोग एरिया दा इमुंग अनि खतनबदा नुपी अमा यावना मियोय अहुम लेखिद्रे अतैना साचिना सोक्रे हाइरी लेखिद्रबा मखोय अहुम की मनुंगदा अनिदी मसक ममिंग खंगबा ngamkre पुलिसना इन्वेस्टिगेट तौरबा मतुंग माइना चाख्रबा युमदगी नुपी की असिबा हकचांग ओइना फंगबा ngamki मतम कुइनेदगी लन थुमगी मतंगदा खतनदुना नुंगाइनदना लाखिबनी हाइनासु हाइरी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लेरिबा नोंगमै लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगना मखोय मखोय की नोंगमै लाइसेंसिंग अदु द आर्म्स एक्ट इंग लिसिंग अमगा चमापन यांखै माथो यांखै मापन अमसुंग द आर्म्स रूल इंग लिसिंग अनि सुमतरा तरुकी मखादा नौना वेरिफिकेशन तौबा अमदी वैलिडिटी अपडेट तौबा दरकार ओइबना मरम ओइरगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिरीबामना इशू तौकिबा आर्म्स लाइसेंसिंग मनाक नकपा पुलिस स्टेशन सिंगदा निमित 30 की मनुंगदा सबमिट तौगदबनी हाइरी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मालेमगानबा चेंगलेना थोकिबा ऑफिशियल नोटिस अमदा कनागुमना हाइरिबा नोंगमै लाइसेंसिंग असि मनाक नकपा पुलिस स्टेशन अमदा निमित 15 की मनुंगदा सबमिट तौदबा तारबदी मखोय मखोय की नोंगमै लाइसेंसिंग अदु कक्कनी हाइरी अमरोमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस नसु नोंगमै की लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगदा मखोय मखोय की लाइसेंस अमदी खुतलाई रजिस्टर तौरिबा PS ता मार्च की तांग अमा फावगी मनुंगदा पिखलकनबा हाइक्रे करिगुंबा पिखलक्तबा थोकलबदी लाइसेंसिंग कक्कनी हाइकी मजिस्ट्रेट असना मखाताना आर्म्स एक्ट इंग लिसिंग अमगा चमापन यांखै मापन अमदी आर्म्स रूल इंग लिसिंग अनि तरातरुक की मतुंग इना मतम मतम की ओइना लाइसेंसिंग वेरीफाइड तौबा अमदी वैलिडिटी यंगहनबनी हाइना नोटिस इशू थोकिबनी हाइरी सगोलबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA RK इमो सिंहा चीफ पेट्रोन सगोलबन यूनाइटेड फुटबॉल क्लब लंबी की एक्सीडेंट अमदा लेखिद्रबा सगोलबन यूनाइटेड FC की सानारोय लुमिनथांग हाउकिप की इमुंग मनुंगदा सेल की तेंगबांग ओइना लुपा लिसिंग यांखै की मतिंग पीख्रे हाइरी हाइरिबा सेंफम असि सगोलबन यूनाइटेड की ऑफिशियल सिंगना लेखिद्रबा सानारोय असि की मयुमदा चट्टुना इमुंग मनुंगदा खुसिनख्रे हाइरी हौकिबा अहिंग नुंगयाइदा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की जाफौ जंगलदा सदानबा चटमिनबा ममानबना सोइदना कापथोरकपा नोंमै मरुना पानबदगी लेखिद्रे हाइरी नोंमैना पांदुना लेखिद्रबा मियोय अदुगी ममिंग चांदेल डिस्ट्रिक्ट की जाफौ विलेज तगी बाइटसन मोनसांग चही कुनिथोय अपुकपा बोरपा मोनसांग कवी अदुगा महाकपु सोइदना नोंमैना कापखिबा नुपा अदुगी ममिंग KS बोंगम मोनसांग चही कुनहुमदोय अपुकपा KS ngamaichung mahaksu जाफौ विलेज तगिनी हाइरी थौदोक असिगा मरी लेनना चांदेल PS ना केस अमा रजिस्टर तौख्रे अदुगा KS बोंगम मोनसांग चांदेल PS ना वहंग पहुंग तौनबगिदमक पुलिस ना फाक्रे हाइरी
Congress Party na haukiba laibak pokpa numita miyamgi lanthumsingda ayaba yaudana thetliba Prime Minister, Union Home Minister amadi BJP gi President gi poster sing asi athuba matamda lokthokpiyu haina phongdokre. Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC gi General Secretary Sanjay Das na the East Khasi Hills District ki election officer da irakhiba cherol amada Prime Minister, Union Home Minister amadi BJP gi President gi poster sing miyamgi lanthumda ayaba yaudana electric poles amadi sahar gi traffic point kaya da thetliba singsi Silong gi sahar da manghanba oina thokle hairi. Makata na mahaktan tawriba thabak asi Code of Conduct ki matung ina aina yadaba thabak ni aduna yariba makai atuba matamda poster sing asi government ki property sing dagi lokthokpiyu haina cherol asina makata ki aroibada maroiba pau mohana. CM na Femina Miss India gi organizer sing unaduna event asi state asina host tawbagi apama phungdokre. Kangpok PPS na nongan ba misiga mari lainana NSCN IM gi deputy kilonsar ama pare. Matang asda pum nama pu amukan na krumjari. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come admission open for 2023 and 24 session. Maharaja Buddha Chandra College Student Union na sinba Inter-College Dance and Song Competition pangthok charagani. Competition asida sarugya bining basingna lakliba February 12 fawbagi manungda registration tawbiu. Akupa marol gidamak makhada pijariba number 9863408043 natraga 8798951971 da pau phawbirau. Khanganjariba Muhammad Anis Makakmayum, Secretary, Social and Culture Student Union of Maharaja Buddha Chandra College, Palace Compound, Imphal. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School.